Tembaş temaşanên hêja dîsapêdeng û basên dawî doreyzîtxanên pêşberiwan e stûdyayê de kar dikim ez Temûretî Tal di vî programê de hûn temaşe bikim. Eyda çarşema serê salê ji ber lalişê hetanê Ermenistanê çawa hatiye derbaskirin. Serokwezîrê Ermenistanê Nîkol Paşinyan pîrozbaya xwe daye civakayê istiya. Paylozê Fransayê li Ermenistanê çarşema serê salê bimbarek pîroz kiriye. Malxa Samoyan cara duda bû çempyonê Avropayê. Beltemeşanên hêja çawa em zanin 19 mehê çarşema serê salê bû. Eydek ji eydên lapî giring bûna me îstiya, taybetên bêjin ku nek tenê ser axa pîroz Lalişa Nûranî her wisa jî deverên mayîn jî ev eyda bi heyteholekî mezin hate derbazkirin. Hetanê Ermenistanê, Avropayê, Kurdistanê û dewletên mayîn jî çarşema serê salî îsal hatiye pîrozkirin. Em dest pê bikin binêrin ka ber Lalişê çawa rêw rizm hatine derbazkirin, her wisa jî em ê bala xwe bidin ser dewletên mayîn kî derê ev eyd pîrozkirin e. Bel emnakaj bizverin ber Ermenistanê kî derê rexziyaretên êzdiya taybetî ber ziyareta Tawsî Melek ev eyda êdî heyteholekî mezin hate derbazkirin. Em bêjin ku çawa me reportên mayîn de jî agadarî belav kirbû, temekî dirêj ev eyda hatbû bîrkirin li Ermenistanê de hate derbazkirin, li tevî avakirina Qubayê Zîd her wisa jî destpêka vî eydî li Ermenistanê bê heyteholekî mezin hate danîn. Em bêjin ku hesedan hezaran civak da êzdiye û nek tenê êzîdî her wisa jî nûnerê miletên mayîn di vî rojî kom dibin ber ziyaretên êzdiya ku sersala êzdiyê hevra bimbarek û pîroz bikin. Ve devrinde marifete gulû nûre û cinete serda pêda nexşnîgare dîn û îman lê dibare dem û destke avekanî cotê xwe bê xas xavanî bê qerara erk û edet mîrze çikir ona Ez ê bêjim hey maqûlo mêrxazê me mîrzê çolo ziyaret çêkir û avakir pîrbiharî me ravekir ew bûne min ser ciyanê son ziyareta wê zîdxanê ew bûne min ser ciyanê son ziyareta wê zîdxanê Ayda millet gişte bimbarek ve ava cemaata jahatiye sava aydi hatiye bera temi sava başiye ve sava xirxaşiye ve esas ramar mirze ve mirze ava dersine dana naskirne sav nova milletiye da. Ayda ve gişte bimbarek dikim. Bera
Av aid خیرو خوشی بینه نوایزدی وی ولاتی ازدی تمامی دنیا امزانن وقت ورا ویگا و جشن دا و عید دا نه تنه ازدی ارمنستان ادی نوام قراره که چه بوه که بیشتری ما ازدی ارمنستان تمامی دنیا گله ازدی تنه بر تنه حاجه و او عیده تاویمه درباز دکن. امدیس آگاداری که پیش بینن جه دولت ارمنستان بیشن که سرک وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان پیروز بایخا دایه جواکا ازدیا بای سالا تزه. نونر جواکا ازدین ارمنستان به گرمایی پیروز دکن سالاوه تزه. عیده تاوسی ملک. جواکان ازدین لارمنستان به حسکرن آخا برب عید و عادت ملتین هاتنه حسکرن نک تنه جعالی جماعت ارمنیا هر وساج جعالی حکومت ارمنستانه. حکومت ارمنستان تم پشگریا ازیاد که بنا خواهی کرنا زمان، عرف و عادت و وساج کلتورا ملتی و پرسین ماین. جاره کجی پیروز دکم عیده تاوسی ملک. هیویدارم افسالا تازه و بنا هملتیا ما و به سالا که عدلای و سالا سرکفتنه. پایلوز فرانسیای لارمنستان جی جوناتان لاگوت پیروز بایخا گهاندی ملت زیدی. تایبتی سر روپلن خاص سوسیالی شکل قبطاوسی ملک پیلاف کریه و رخشی نویسیه. ایرو روژا چهارشنبه سر نیسانه. سالا تازه ده از بختواری تخازم همو حوالن خواهیزدی را. هجای گوتنه و کی تکیلین گلکی باش نافبرا رحمتی آبی میرزه و پایلوز فرانسیایی هبون. هده سپکری سالا 2019 پایلوز فرانسیای لارمنستان سردان زیارت نزدیا کربو. کی درجه تاوی رحمتی آبی میرزه چاوناز ببون. بلهم دیسا بزورم بر به دولت عراق و ام بنرن که بر قبن ماین اوایده چهات ندر باز کرن. ام نهاکا بر رخابدن بر بخان که کی دره بر قبان ممشوان عیده چهارشنبه سر ساله هات بو در باز کرن. موق بنگه لارشتا خان که ایروشی ایروفر مدید ام سردانا مزاری ممشوان بکن قل مجورا مزاری ام رابن بهل کرنا وان فتیرا هاروسان سروان عقد نشانگهن خاص و چاکت ما هاروسان دعا و هیویا بکن بو ملت خوب و همو هر خیر خوازه کی هبت الدسپکام بیناوی مزاری پیروس مفردید ام چنده که بوان گنجولاود ما بجلو برگت رسنت ازدیاتی کالت ما پیرکت ما اوان جلکاشی پراستی هما کی گل کی پیروز ما ازدیا هيا هاروسانه وان كل كي نشانه وبهيجر رنگ او رنگ ام قل خوبينن وشرا هلكن سرفان نشان عقد خاص وشاكا لما انا موق بنجه لارشتا خان كي فردي ام قلوان ديندارا شي الفيري بشداري بن الفير ورسميدا جشن الازدخانه پیروزیت کم و افرو کم فردید کو ام سردانا گورستانا ممشوان بکن و ام کمکا کت و کرن ازدیان بجلکن ازدیان مسردانا مزرگه ممشوان کر و افروجا يعني قالك خوشة دجانا مدى و أس دجنا باب الشيخ وجواتا روحاني بيروزيتكم وهر كساكي نخوشك أن تشتكبت إن شاء الله تالي نخوشي بت وبو حموك سكاران خوشي بت وخدي داين أم إزدي وأم دي برنشي أم إزدي دسبيكي از في جشنا ملتي خو حما بيروزيتكم كفتا چاشنبو ايكي اشمهاني سنة روشالات بجناب چاشنبو صور ديتا نياسين اول شي هيكن اول كليلكن صور بهارنا هر سال صبيكا عيدي اموان هيكا قاچكوان ودقل كليلكا وقلكا يكيات بشن كاليا بينا بش برتيجو دشوارياوي بدري هر خانيكي مالي ودنن از اول خير هاتنا ود كما از بي عيدا سري سالي الازخاني قشتي بيروزت كما وعيدا سرساليا ام هيغا صوت كنا ام كليلغا سبي زو وقت اجرا سبي روجدات كبم كليلغا بالدري خاني بد كنا وابعيدا ما بعيد الازديار قشتا بيروزت كما كنت سولاخه به الکاریا رخصتنا نادیا مراد چهارشنبه سر ساله ده آهنگ کات بازش کرن تایبتی بوناکیا چوجن نیستیا کوبندستیا داش هاتبونه رزگار کرن به وی یکی رخصتنا نادیا مراد بالاخات خازدان سروی پرسی کوه کچانا کنگت رزگار دون پاجدات نواجواکی خا به گرمایی نمینن
براسي كان بادرة نادي إمارات يرو ما فردت كأم بي حفلة تشيبكن أو جيب تنسيق بمديرية شؤون ناجيات ركا فرع شنغالي حفلة بتذكر خاص بناجيات أبا وناجيات تميز شنغالي بصورة عامة دعوي بجنوب بين مرة مشاركة بكن كاف حفلة بتذكر إنه كنت قلت فقرة مال في حفلة داينا وفقرة جيكا كان ناجياتك أو خوارنت مال يعني عين الفري بعردين يا قلت الفري دينا أدي جيكا رسم لوحات تقولي رسم هينك ناجية ما هي الرسامة كا لوحة خوي عردين هروسا تشتت كالتوريا قلت تشتت كافنارت إزدياك أو الفرينا عردان دين دي ملابس إزديا هرشي قلت بيزافا يقرداي هم هاتينا بدري إيرو احتفالك مناسبة جشن چهارشنبه سر هاتيا تشكرن اشقابله منظمة مبادرة نادي إمارات هاتيا تشكرن ام قالك سپاسیت کن شتاگی قالك جان پیشکش کی مکرینال بدري و همین اجیات بدري آماده وینات شتاگی قالك خوشم ولز به ایده الهمو ازیا پیروز کم و هر انسان کی هاتیا بدري جی قالك بخیر به و قالك آماده نوان ام کیف خوشم املاکش بر خبرتن بر به قبا آمادین کی در دیسا جواکایز یا کمبو و دیسا چهارشنبه سر ساله دانه پیروز کردن چاو میگوت همو گنده در ناحیه دا کی دروکی از دیجیانت کند وان روزا در رخ قبه کی انزیارت کی کمدبن و عیدا خادد نه در باز کردن سی امیرو گله کمت کیف خوشن ام هاتینا بر مزاری عملی چهارشنبه اثر ساله ازدیایا و ام وعیدل همو ازدیا پیروزی کن و الملت خوی ازدی همو ات عراقي وخارج عراقي جي وقالك تشتكي خوشم ازدي همو فكركم بينهم هادينا برمزاري امادين ومتكيف خوشن قالك حفلة وخلق ما همو هادية وقالك تشتكي خوشم أرجلك اختيار كرين دا فلكلورة إزدياون دانا بي وديني برجع بي أسدي إزديام كبيروس سرجاها بخيراتنا قناة إزدي ميديات كم قلبي دري هادر بويا بمناسبة چهارشنبه سر سالا إزديا قلبي دري هادر بويا كأم قلقت كيف خوشن كيرو أم خلقي شنغال همول في دري هادر بوينا أغلبية خلقي شنغال وجشنك براستيا خوشا وكيفا ما هم واحد كيتو وام هيفينا سالا خير وخوشي بيش جميع ازديارا ازبيع ايدل تباها ازديا بيروزيتم جميع ازديا هر ساج تماشانن هجن بجن کو هما پایتخت شنگالجی چنجیا چهارشنبه سر سال هات بو در باز کردن لتایبتی بالا خدانی سروی پرسی کو جالی دو رخصتن ازدیا و رخصتن سانرایز و رخصتن نادیا مراد آهنگی با نظارو و جهالن ایزیال شنگال پایتخت ده هات بو حاضر کردن ما پیروزی کنم عیدا ازدیا ما پیروزی کنم و ممنونه تو از برکم کیف باشی با ما چکرینه تقريبا نزنجا 350 كيا كنا بتر ام في سري صالح الوان بيروزيت كن ومش خدت خوازن روجدوان همو عيد وخوشيبن وطبعا نشاط هذا تشكرنش قبلي منظمه سانرايز بدعم تمويله مبادره ناديه مراد براستي ممنون وان جهه كم ساله محاوله كن حياتي الشنغالي فقير نوم جوا سانرايز خلال مجموعه قالك امازن ما محاوله كر ام دعم شنغال بكن مهرد بردوامن بلتمشانن هجا سر ختمه ام دنگو باسه کی سرکفتن پیش بینن مال خاص آمویان خورد زیدیج دولت ارمنستان چارا دودا به گلشگیری بو چمپیون اروپایی ام بیجن کو شهر مال خاص آمویان هم بریش نونر دولت سربیایی و یک فیلم کی هالیوودی هات در باز کردن بالکو حتی نی صحنه خلایزی مال خاص آمویان دوی شهر دادر و هم مابو 20 صحنه کو شهر بسکناندنه مال خاص آمویان کاربو اوی شهر دا سرب کهوه Ժամանակն է պաշտպանության մասին չմտածելու։ Ամուր է կանգնած Սերբնիշ։
Շատ ամուր էր կանգնած Վիկտոր Նեմեշը եւ ստացվեց 4 միավորը կար, ստացվեց Մալխաս Սամոյանը 4 միավորը վաստակում անհավանական էր սա, ապրես եւ բոլորս կարծես թե ուսալքված էինք, Համոյանը պայթեց պարզապես եւ պայթեցեց ամբողջ Զագրեբը 4 միավոր Նեմեշի մարտավական չելենջ է սեղմել, բայց ինչու եթե ուզում եք պարտվել 4-6 աշխով խնդիր չկա Անհավանական էր ինչպես ցատկեց մրցակցի վրա Նեմեշը չէր հավատում, չէր սպասում, տեսեք ցատկեց, բռնեց եւ 4-ը կար, իհարկե կար 4-ը Պշտի սերքև տնախա Մալխաս Ամոյան, թևի Ռոման Ամոյան քեժի ապևի է ու դիսա սպորտսմենեկի նավ ու դենք Ռեխ բերեqa Ermenistanê herûsajî beyreqa Milletê Êzîdî bilind kirin. Pêçe carekî jî Milletê Êzîdî serbilind bû. Եզդիական համայնքի ու Հայաստանի երրակույնը ծածանում է Մալխաս Ամոյանը եզդիական համայնքի դրոշը Մալխաս Ամոյան խախա չեմպիոն է դնյայ է herûsajî Ducarabia չեմպիոն է Avropayê. Ռեխ wan չեմպիոնատա եմ կարունսajî bêjin ku gelek xelatên mayîn hene. Emjara serkeftinê dixwazin hevîdarin ku gelek car her rex beyreqa Ermenistanê herûsajî beyreqa Milletê Êzîdî xort Êzîdî ve bilind xayî bike. Aqas meyro hazır kir bû deng û bas bimînin xêr û xweşiyê de.